Medicine. I put we said a co-worker, I give a pastor church over we said Cara Muriera after a Ferrari. It's a parita made for us who are pastor church of Abusin. Close to Rara, very good cultura. Meta Ferrari. So much of what they got Yakaravi, Torita, Caravero, but Seki Gabion era Mike on life poor. Epo fatats samero bocere poe karfata fatats kapas no porara potou we potou rojgeri arabas ira serucian aje kan life na begeri arabas ira bokare gi posikan life ratsi poe gageri arabas maso rachi church ebe yet arabas reposire be yakan chotto reposire bogota sire uciara aje life posikan life poe kapas potou ngeri arabas berisin yerarse Tawari fitigi chwe minom nari wan chatto wa rato ru roge kapasen got serie life ya bata me chia ambe kara pechakura kar brothers ragau ser mesebe soare peki life rope tuburu chu kator chara bo serfat ni porara bo budare fara kapasen got mechi bo sire bo ye chia nari service iteiteran marawat sapui chakna service ge iteiten Fansor beri siru nor a church a kabas. Yara che pirawai kerai. Ya fanso nor mun Moses mara serio pirawa nor tempor gai kerai erbagak sia bara seri a pirawa. Ye a kabasen got. Yaga guchak parbore phone ai por nor irari ro chararbe us serenatin reader irari bonnaton necharan puk mikawats Na pegeri pararaba serkar para makiri kisren nupar raga kura cell phone ach neru not pai berkos agar rabo sab neru cell phone po minga iwe meya chipo sirei po ese ke kisubo be touch minga rupo siaga neuro feritir ko igerai sara euro cell phone sara euro iPad poira be taor nori rari gerai nori a time ikapo bior cell phone my iPad nori fanso Preseni daro poro daro boy. Yara po poro fitar fan no life fan no betats be. So for iPad eko apostle which our porbe. The fair time me yotsi po use ek technology kerai ke devices fair de god. Betats be sira no prere be me brarabas. Ebe me bero bochen no ngaru phone no ngaru iPad activision. Es activision iPad activision phone. Porque se vitor skala phone no fair de pa fair fan. Kici patori roi feriter got. Nasi para bata be taur rech feriter ache got. Iwe kirisogeri kebi merisir ngakau kirisogeri got. Ferei fanson. Kya ba fat natural life we supore sapora. Ache netir kirisogeri ache got. Fansor berisin. Ite itar garbo cheru puatro sira ache got. Ebe chakot. Ese hangeri po. Ese power be chiajian. Ese power be rukun. Ese power be man. Ese power be murin. Ia karaburjak, ia ferram ferufan, me betats version. Ia chei got supore par poros feri tari kerai. E pore para fangri church kerai. Ngai poe poros ge esapui ga kabas po busira chei got kabas non. Ar kabas ira vi novren, brother ge buchbo. Par viria tari yerbe ga po par kisan yari non. Pugachuk. Me te supue no bor kerai, e ver wine. Ikai be sakal. Sepuro bagi sepuro sasaga. Esa betar ke sepuro sasaga nori church. Nge, sepuro bagi sepuro suari be sasaga. Posupue. Nge waiti. Pogis bi paro riba sasaga. A church. Mayor bai sakaun nukun. Eva wair be mei buch regar parkun. Nge bi paro riba chi sasaga. A church. Bet poburu chen. Sepuro suari riba chi sasaga po. Suposire po. Sebuah waiti, nupur fanso sakat toronon, era rabas rakan, esi ta gitu, ra, ya poira usun nabara bats posatot, sa novon, kisvin novor, ususir pucara, narat sakag, reri baci sakag, me aci posire ra, pabi orang ribet nuku sakag, me power ribet church sakag, ye, pai perbi pareri kits ribet sakag, esabu ita, ame kei pastor sa cak ferata, sakag, ribet church. Pabi usur orbe, met kota bor egeri kits, pabi yor ribaci sakag. Ribaci sakag, we chiseri ribet char feru fare.
po urberei irviur rara karo puse tornari borares urbete kara fisigeri rei sakar ferufan ngeri bache sakal yebete mori kichor narobun kot amsawa presorona sakal chor ferufar kurbi mori rorong nor iborares ike sibo kato pora pegiri chornam nori borares iwe reares feritetot feritar sakal ferbetos feyenga ra sakal kids church nupor kota geri kichuru irbache sakal iwe mori kichor narobun kot irachim praise the Lord. It's very sin. We yebete wuchen sugure wo poroswan ergu gabi piro suguruan fere we mag not pugen chan sapuru usapari saparaneri gu pucha wo kismana be poiradu bachara saka irabo budan ara poiru bachara saka nupor fan soro ro puru nora ifaiterori nana puge chan achi se sara fiteo puru iwe nupor fan sora iteo saka veru fan ira narangai pora metga aitewe wine iratun ira chise sewa poputari metga ait wine iwe ngaro sewa iti ponaro fanson megara ya pore introduce siri bache wine erbagang sa kuribi karai iwe ekar bas narawatun ra kuro wairu ra septotara garo siri po resecetotar ferufan poratot narogun mifen naro fanson ira ser metei wocher so porosor posibosire po nigiri gichbe na para pachbe achati tu ferifar pora sawasatot narana negeri church iwe prater pobanne ari nonna pobutabo nonna fer sapuru poira pobutan ara basrabu putare negeri e church narawaturu rari giri besaka pora uroren subsire ka मैं किसका फुरीफा चार फुट का बेबे तक नहीं रबे उर्रे रो चावन मार्क 16:16 back to the yet mason mexir ro saka ये product से उचर एनरी फर सपुरु बबुतावर वो किसिन एवल मरो chapter 2 verse 12 abasa and they were all amazed and were in doubt saying one to the other what meaneth this? Sapara. 13. Others mocking said, these men are full of new wine. Praise the Lord. Sapara gadi. 14. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. 15. For these are not drunken, as ye suppose seem. It is but the third hour of the day. 16. But this is what which was spoken by the prophet Joel. Praise the Lord. Kurabi kara. Negeri perempuan erkawa pasar poi fanson yau tu rakaran receive ngunmifen. Ibaru purara receive ngunmifen ekwe arabas narawatun ibar mogutugut arabas rara poi irviton rear mogutugut pata poi raturo ngunmifen apa putare mogut narir ibar ara poi ragegi irviton ia pitera arabegi e poi fassurare posaka karane sor ye bi chachone sor se saka ngai ye betawe e prophet choer e apasa orge pargerier baga ponorai time kich pore fulfinity bet prophet choer apasa porupon e spirit of god pore no waro e church garai supore kiri be saka narach bokutugut ye sakopesen ni rat supore gir me saka ever be se saka karir bi saka irbi to ropoe satir irbi to ropoe mikawar karfanson ba kichakara eruer po kichbikar ba sasaka bior sakar bi saka sawsergi gi bo sawra touch seriverisin ranengir saka buta bare kutawarangira e sikar sari banara chi po sawsergi gi sa touch ei be saka ba miragari kichara yakie ngira usure sakar ferufan korupore baga siagi sakawan nang egun mifen
Sao serato chbe niyo chbe norbesen ajogo. Absa praise the Lord. Irabet Peter erapo. Irabet prophet chora pasa ponor kar fanson much. I brother baneri sa sabotiwa. So baneri medara Petera apasa. 17. And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Praise the Lord. Praise the Lord. Negeri po. Irabet ferifan reneri warara po. Irabet aura ter fefi rapora farafan. Por era scripture era po. And your sons and daughters shall prophesy. Po cara farafar se wewe di sokofesenin prophecy. You get prophesy by preaching. But prophesy by sokoseri preaching. Preaching epo puta seria koe gon me ruben. Arabo putare preach afara osukuna kabasen god. Ikarai richa kore tori preach. E koe gon me ruben. Nge sons and daughters irbi tori prophesy. Prophecy. Nar kabasa chuki wera pora osuri. Iwe ewo kura Christ serapo. Opore fenna osuri. Ngeri arabas version. On Matthew 28:19. Pero opore fenna afara. Iwe ewo kura geri koe gon me ruben. Sabmoe ben neer fefin. Nge prophesy, fefir bitori prophecy. God bitori mogut whatever fefir arapo. Uda na church epor tornado resort. Epor bet thoughts. Epor visnar karan much. Irabet prophecy. Irabet prophesy. Si osuri met thoughts epor fish narkan fanson much. Fefir bitoria area ragan. Egere ramek siri fagani preaching me prophecy rabur fefir rayu taigi rafarafan. Or epotiu. Yakewacha gon meruban. Ikrar ko reputari of preaching. Poy repore osukuna afara. Yo kapasan ko. You praise the Lord. So paragis awarawa na chiposi rega. Was servetara. Era scripture parnger gis. Poy rabe takwar bas raranegari. Aranegari awe church rara poy bisakag. Pata popogudur ka asakora seri popogudur char ferifar. Ever be normal. Ikasipo katon. Ever chosaka ever sakawar poyuta. Me sakkofasan nigirigin. Ar mogutugit. Ira sakkofasanin erbagang nuposa age ngunmifen nupon sabokut narbokutiro ngunmifen epo sakkoseri ever mi normal arabas iwe ekara example vi achipo kator po igerai arabas ira por guru pore pan monno dario e fanson rekarfe ferri yo disamper reverbu esemak nor piper erbagang secher ferri disamper reverbu posasiri posapung esapergo nupora arabas repon negeri kis repora kis bitot Verasawas. Patar kora karabas rese serpreti di samper reverbu. Ngavi irabet आज koreo be yek rave ferry. Ngagis benar besarabas repora gis viwas. Nupos se ferry. Ngopota se ferry. Poe kapasen go the guy spirit ageri gis atse pore giri beitot. Menon besarabas. Irau suru serara nor reben. Urubache isakak. Irau surara posakora nigiri gis pore giri beitot. Posa ferry di per kot narari kabasiwe mogutu chbe rarabas e pore sakara ikar korga chuk sut ikar kebir ke kechik ya pore or kara sakopatun eat posar giri ginga sar giri be saka benor besen arabas no sapar gi poira bet paipera parnger gi poira basonor kiran si pore giri be meitot me saka benor besen arabas me ferry terbet ek kabasen got poye spirit meyet Erba siposire po sisap ay buri spirit ma word. Poy kere ra para ay buri spirit ma word. Rara po a word para ay spirit. Siposire po spirit raya jogot. Ekapas an. Yebet pai pero para geri gitspoera. Jesus era po my words are spirit and they are life. No por fansurer Christ Peter war for fariwe iye walking word. Poy word vinam nori. Ira pure Mettats will see the furry war for you fan. Era povittori, Pogago, Poe word vinam nori. A word Raisavaro, your father. A word upon nom nor Bagagai. Irabusia Pachakurachi Farafara, a capas poe. A word Sapa Uritio, walking word. A church garai. Posapachakurapu. Erbagak supposed Pachakun Nori Capasen God. Mur Nori Capasen God. Neras so Nori Capasen God. Mogo Nori Capasen God.
met thoughts verisin e pocak nore kabasen god poira marawache ikarai ira metara spirit product se pocak kubanari 1 John 5:7 posirei era spirit me word me father po eujak esa puirban esa pasap kabasen St. John chapter 1 verse 7. Abasa. 5:7 5 verse 7. Sorry. Abasa. The impotent man answered him, Sir, I have no man. 1 John 5:7 1 John ira po there are John. Sorry. the bear record in heaven Yep. I'm on St. John. Sorry. 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. praise the Lord nagari arabi your urigat record non heaven and serapo mayor uruban court non heaven but there are three that bear record mayor sakovasanin urugat mauruban bible serapo mayor uruban but arabi your urugat record non heaven ferry there was a court you have urigat record your father your word your spirit there are these three are one. So praise the Lord. These three persons are one. But these three are one. You kadar po word mi nomere po putan. You have puri rapo. Ne po putan ano po kapas. A word mi nomere po putan pura ya chokot. Efera me ferufan. Muri ra manifest naro flesh arate ti naro e son of God. A word auri diarabas. You ira patayo rapo. Jesus ara feta wa ferufan ngai yo walking word. Poi yo e flesh ge word and I'm not e spirit ira ya chokot. You are bagai gerai nu purapan no spirit nare bagang sa par focus orare kapas. Na batayo right there fan surveysin si bojak nuguruk nare kapasen kot mogut nare kapasen kot arabas repara pasato. Nu purat sa feri mochari kot. Poi posse sokofaser poi meta pai pero parngeri kich panonna eu son ergu kich pipir poroson era son eu so sabun ruag sirwa merbu era posap puru powen ferufan poruposa puru power ferufan ifasuracha puru power ferufan sa parage sakar ferufan iwe nu posa no war powen kot iga feri bocheri kot ferufan repore oput kis repore ra posafen nu saudan sagonir nuer ngasapung ngasap seri era go seria chabo je superfidi met wasen urubachei sakawa parge kits nori church subet gara bere putar pabe ye subwe merio sa nari bet pore ari ori guru ngari ko saudan pe pachakra kits posap sakawa reri sakawan e ferufan ngasipose sakawa reri sakawan nang Christ par ngari kits bere putar ye product so ko par nari bo nonna no pona taropo ira po Ephesians sapun nibu akisin agora boari ke Pupta seri agora boari sapun nibu Ephesians chapter 5 verse 18. Abasa. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Praise the Lord. Ora bikra ngari ara po sap sakawara reri sakawari ferufan eiba wine Barom wine ebo puta seri wine nara yera ba mixiri papan pacharo betta chiya usser pechak ei sakar ferufan ei jak satiga ruga saferen ataka pe yori ka pe norvesen arabas ibe biore sauri re toria chauren para toria chauri di sajak to ko fenaren narepun ngeirang ngawari sakar ferufan ngei sakawan nang pore pechakrai gits posibue usser achochere mogut non ye sakaw e possero bogudio chugit seri gerai tor ya cha tor narobun kon iwe kator po pechakrai posipo sakawra ren we posipo ba suru bosiran non e ngunmifen nge na para para chipo bosira e bosuchak para beru bosira e becha sakaw yogra kar irbi sakaw po retirbo seati tarak irbi sire pro fenga aboterro momon spachek
po irau sire bagang ngesapa bota gicerong muren etarak ngesipoe botorong norek kapasen ko tbet pai pero par gere kis pos befer irau igara basro poe oput kis irau igara basro poe esita kis nge nafatsak warbet pai pero pusir par gere kis wirabet sibe barabren wirabet ei ochare pruchi karai siposire yurbachi sakak erbagang ei sakak sipoe kapachakura apar ngeri kis be rebo putan upara appeal to church manaro dia Pentecost parabas rara boirvitot ekwe egorbe koi buguru arabas iwer bagang si posakora i fasurat si posakora I deiter fan survey sirat sarorong met preaching manore kapasen got marawari irawo gyapo bese besenga beren charfuri fan iwe paipera apar ngeri kis po nora Jeremiah egon ruaru egon urigat ngeri ruaru pero osaba puru popori feru fan osaba puru popor kawe itens rekarage en irra kater irra ra warong nori wer iwara tekere tirigeri sin fermo kon iwe gerai arabas rava fer ye abatsu gudara bre ratsi no karaim meno karafan era ratsi sabo ira kengeri o iratsi agar keri ratsi necessary boy era betats e idolatry e fengeri ruban Radak sebut kebuan neri, Jeremiah, Egon, urigat ngeri ruer, urigat ngeri ruer. Jeremiah 10, 3 and 4. Jeremiah 10, 3 and 4. Jeremiah chapter 10 verse 3 for the customs of the people are vain. For one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workmen with the axe. For they deck it with silver and with gold, and they fasten it with nails and with hammers, that it move not. Veneri viranari ratsi. Ira proser ya tobe ya ratsi. Isa karana bunarachki fair nor ibats. Yusa category tirigri sin fermogon. Sakara chufegere fabri. Oh ratsi yusa category tiri. Akaro seuri die erri. Necessary bunara chape feriera. Sao serare dipenga ajego. Pogodera saptoria puru kara sakun na parap. Pokarana parap er ko janugun. Ko jaru geri got. Imagine a Kara church, Poir, Rara Poir Church of Kataga, Arkai Rachi, we are referred to at Tesseri, the Giasiri Warman or Kara Church. We are Suna Parapan, Achipuriti, Mesaka, Norves Arabas. Naivo Poros, ye, Air Protor Canarian scripture, Arabas Rara Posavus. Nga, Irabet Kapasan go to Parnagis. Iwa siposan ni giri-giri was benar besar arabas. Sipori giri-giri sakak benar besar arabas. Ngafari terbet ek kapasan god. Ika sipos stand bajak kun war ek kapasan god. Esap cakik kara. Ika upo terata iwa siporen pari fenene tipenga coach. Ika iwa terata. Nus karabo nari was kara nus kara sasi beta karario sirra bigese beta kan idolatry. Fengeri ruban. Kara touch very sick got a subject, super furry. Yebete popurai poros worker, boy karas sinen. Irabetera border, Posiposakara ngunmifen. Porupuracha Sakara ngunmifen. Sapu tau karavet touch, Arabas Rara Posasaka. Posaus, Position Guruna karavet touch. Maybe the furniture gizachi of Furrica, a capasen code. Porupur Pipera Parnger gets possible furious with touch, Safuri. Igara was Safurious with touch, Safuri. Ira sunda para berat pose sakara rede ngunmifen. Sabuita sakara was usir kalbi sakare. Medira fer gara what one wrong. Ragarabo sir so ngunmifen ratara bas ser set one wrong. Ibura sundur tara kidipe ekke sabra para pero ngunmifen. Gasibo kato po ekke sakuri re sunudara aso ngunmifen or setan esor. Because kata nu pocisi se atau wa kegurung ngaben nar kara bas irau sunna paraper. Re kidipe nu betabe se re iwe nu pocisi se feriera ya atau wa gurung ngaben nar ya.
Iwe gerai samek siri fegani sara o asogun mifen ratarar pa afa kusyara sado asunuta. No pore ngunmifen soti warber. Esotori ara pore kichachi pora para panga. Pa asogot. Iwe asogot sapo ever kot vira para panga. Story ara putoro naraban ebenera sefetar ke kitipepe. Iran metara kapasare pastor church. Yebete popurai macam upe iyorate ke posirei irau sunna para beratsi pore uridi meisaka menor besararas. Pastor. Nubosia ette wakara askara iratsi ette wakara enning negeri waskara irau suras sa nikiri besaka menor besararas. Iga sa kourare celebrate tiri betot se bagnor paipen irau sunna para beratsi pore uridi meisaka. Ngesabu ida cipu sefetar ori ram kidu perfetan sunnata esabu ira para beratsi pue uridi meisaka. Pue kara para riu septot nori to terferufa. Iveriu sefari tibe to fisnaroe fanso no pochi sasi urio ai. No porewe mara ewe vira pero pur superstar church vi vira para farwa. No porage we veri anneria mechakure wain. Puer bagang no posanneri ei wainen kot siporo sukren. Puira sipore meni che keuro romarom. Meni che kerara pu iyer Saus gosok ngai irau sunu por kota abokut manar barawats. No posau budara receive ngunmifen. Sipora giri besaka sakkora nigiri kich manar besararas. Kich war is chibagairu. No poraro bariwa anneri beriwa. Yane tobe yai sakurwain. Menio ekara puru rakafen wow akowen atsun iwe buri ka rato toraka rabas rawau en ngawan por sapte perri. Pabingar wain. Nebeni eferakom tau kawan muri wafer sesegor yewatsun. Irau surya agar kot. Pasuna para perar kota pupo kutnar barawats. Ira pakom nigiri kinga bere popudan muren sa sergra annon nesaporan. Yeah. Metewe ewe pira nara mosese the tabernacle poruguri be fer kipun. Merupa sabogoro mogoro sa seneri ewe sweetness non. Ausurian honey, irau surya agar kot. Nebo budara pori giri kinga ge nubo saik ke dirong non. Sa segura annen, sa gura annen, wine. Pai pero par giri kits. Annen seri wine medicine, wine dari ferufa. Ngat churu cak wine. Poi woi kicharo narobun ko. Ese woi kicharo nar kala iborares. Ese woi kicharo nar bioing. Ese woi kicharo nar atsi pore tornari bore ban urure sabu wats. Woi kicharo nar ibor kot. Sakura barai. Gira bata pore pachukari kis posipue sakawro ngunmifen. Product sebut sabwedi saigorati enor poro tarapue. Ephesians 5 poputa sabara 19. 19 abasa. Speaking to yourselves in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Resorota. Gira surya chibure ferri. Nare agar kot. Nare ngunmifen. Nare wine. Sipure chakkan. Keri racho sabon. Ferri chakne tipe racho sabon. Ira sunna paraben. Atsi po sakawara. Kere ngunmifen. Sabche sakawara rero sakawar ferufa. Ye kara brothers. Gizvera pegeri gizvera sido seri kara bera. Saga siri bai besaka bu. Su sauser. Oh, I love you, brother. Saga ser. Mira fagen ya che kap. E poi ra sunna ra sa sakawara rero ngunmifen. Sipuro septo ko fagen. Sipuro sereujak. Posa ko ngeri o same spirit. Iwe mete comparison siveri atsi posire. Sipojak negeri chosaga. Negeri chosaga norbe terkar ferri. Ira sunna per atsi pure ferri con noro ngunmifen. So sakar just said. Ever kasaga rati moy crowd biro chamang fatare ro sabakir. Ira sirer bang du sa sakar ro ngunmifen. Sa utai ki afar war betot ferri terajo got. Ese chiro serno. Apa praise the Lord. Virabet piper parngeri gits, irabet pachakirageri gits. Siposa kawara ngunmifen. Apa praise the Lord. Irajo gugun. Purageri pastor church pure parbe eri beri bachura. Meta fara fara ifanso. Praise the Lord.